Ja, hi! Mi smo na poskusni ime pri odpravi prodnosti. Peljemo se v Litijo, zdaj nekje malo dlje od Zidanega mosta smo. Na Cugi smo, tako da zdaj uživamo. Vsi imamo majčke oblečene za mepi, tako da smo v polni pripravi. Gašper! Ja, upamo, da bomo uspešno vse točke najdli, kako tem reče, pa da bomo uspešno prišli do Ljubljane, pa da bomo uspešno tudi tabor postavili, ne? Večer, da bomo tako spali res. Da ne bomo spali od točk. Je, da se ne zgubimo, ne? Okej, ne. Če pa se začetek ponovati, vse spravimo v rukzake. Nekje, okej. Ne, da pač se bomo zgubili prvi pol ure, ne. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see la vida, I see it. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. I see la vida, I see it. Ja, zdaj gremo v breg. Kar do vrha najbrž. Težki rukzaki so. Tako je na jasi. In tam nas je skoraj pes ubil. In veliko postavi nas tako nek zadrl. Ker nismo videli table, tabla je bila pa iz druge strani. Pač tako je rekel, ka vi ne veste, kje je tabla, a ne? Ampak bila na drugi strani, mi smo se dalek iz druge strani. In nisem mogel ujeti cucka. Fino, izgubili smo se. Pa ne gremo spet mim tudi. Nice. Un lasnik si je pa tam glava skoraj razbol, ker se je udaril gor v uno štango. Told me down. I've been the breaker and broken. Every mistake turns to moments. Wouldn't take anything back. Prva roža, rastlina Rastlina, je. z enim borovničkom. Zdaj to. Jaz sem oblikovala si koliko češ. Zdaj smo nazaj. Da smo šli v breg najhitreje, kaj smo šli zdaj. Zaradi tega, ker Imamo čudovite prijatelje v zadnji. evo zdaj povohimo. Ne res ful diši. Ful diši. Ima si bo kar vzela malo Ja, za za spomin. parfum. Lej, tle so te bambusi, le kako se hitro širijo. To so invazivne tujerodne vrste, Yes. ki izpodrivajo naše domorodne. In tam so kokice, ki Tam je pomagajo rasti tem bambusom. Zdaj smo na poti do Se tle usedel. 3. točke. Smo na poti do 4. točke, ki je... Čakaj, da najdem. 5. točke, that's right. Ni več. 5. točka je Mancin vrh, zdaj smo bili pa na Janezovem vrhu. Zdaj je taka malo bolj civilizirana pot. Upamo. Ja, tako da bomo pol samo malo pičili breg, pol pa do zadnje 6. točke. Zdaj se pogovarjamo, v katero smer bomo šli. Tam po vrh. Now I'm dancing. Keep dancing, yeah. Now I'm dancing. Keep dancing, yeah. Now I'm dancing. Keep dancing. And I'm dancing. Keep dancing, yeah. Now I'm dancing. Keep dancing, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja, en smo že bili. A ste že? Smo pali v poslovanje. Kada ste slavno? Ne. Ko pa maček to dela? Kaj pa maček dela tam, kaj hrana? Voha.
tam gor, tam se pa vidi lepo Ljubljana. Tam moramo v bistvu mi prijeti do železniške. Tako da... Čaka nas še kar nekaj časa. Evo, zdaj prihajamo na 7. točko. Ne, nimam pojma. Zavrh. Še zadnjo. Prvo rožo danes. Ne vem, kaj je to. Neka rožica. In tle je tak ful mala praprot. Do ceste prideti. Pa po cesti lep cajt. Kje smo zdaj? Zdaj Španov vrh je nižje kot ta plac, na katerem smo zdaj. Ja, zdaj to je nižje. Tako da morebiti bo lažje, samo vprašanje, koliko je gore dole. Hrbti nas znamo nabolijo. Tako da ko mi čakamo, da pridemo do 9. točke. To je dejansko močno trok. Oh my god, it is. Ampak kaj da je prostovoljno? Še plačeno ne dobimo. Sam pač smo. In zdaj smo prišli do faze, kjer se sprašujemo o vseh življenjskih odločitvah. Ja. Ok. Če je kdo si snema na snema? Ima kje igrati. Ja, sej, pač, zakaj ne? Pač, glej, easy you. Zakaj da pač ne? Pa gremo dalje. Ja, nima možeš da gremo. Tle hodimo, ko sploh ni nobene poti označene. Kak ti gre, Leticija? In našli smo borovnice, da ne bomo lačni. Mi z Leticijo smo bili kar predrveli s polno hitrostjo od tle dol do sem. Zdaj pa gremo dol. Koliko nam bo to ratalo? Bo, Leticija. Ajde. Ne, dobro, okej. Zdaj smo mi bili tle zgori. Pač ja, ljudje. Sam smo se politi. Tako da zdaj pogledajmo malo, kako smo, no. Glej to, kako smo tega tle not. Malo smo prašni. Ema, pokaži se nam. Ema, torbo imaš odprto, ne bom razlagala. A kje je del torbe? Glavni. Aha, okej, dobre. Kaj, že dede Padla mi je ta vreča. Kje? Pija je telekom na mene! Pija si v redu, pija če sta, mislim, potok, ja, sej nam bo ratal. In pol na ta hrib. Tako da, ja, prišli smo z tega in zdaj imamo ta hrib. S tem smo si prešparali koliko ure? 1 uro smo si prešparali. Zdaj tam folk že gre mim, mislim, čez ta potok. Zdaj se tam gradimo, kako bomo prišli prek, le. Zdaj moramo prek nekaj prek. Sam odpejt. Tle neke. Ja, se bom. Okay. Kanut samo jed prek. Smo zelo... Zdaj si bomo naredili za jaz, ker smo zelo lačni, ne, Ema? Ja, starving. Yes. I do vlaka. Gremo malo hitrejši tempo. In ja, to je to. Za jesti, pa za piti. Je super. Kaj gremo prek? Zdaj gremo tam, čakati na vlak. Se vidimo. Peace.